ni kigo babikamwe ibigwanisho bya gisirikare byose byo Burundi, niho hano babika ibigwanisho byose. Hama aho kumusaga ni quartier, aho kumusaga ni quartier irimwo ibigo bitatu bya gisirikare. Harimo iyo base, hakaba indi yitwa Batayo Para, hakabaho n'iyindi yitwa Iskamu ni kigo ni kaminuza ya gisirikare, nibo baforomera abasirikare b'ofisi. Ibyo bigo biri ahantu hamwe muri quartier imwe. Musaga rero ni quartier nini, niyo idomina, ariko hepfo hari Kinanira, hirya hari Gasekebuye. Donc ikigujwe n'amakarishya 3 cyangwa 4 zigiye ko baravuga za Kanyosha, za Gasekebuye, za Kiranira na Musaga nyene. Urumva izo nizo karishya zikikuje ibyo bigo bya gisirikare. Iyo base de forces armées rero niyo yarashwe. Imboni TV ndagusuje kandi mwifurije byiza ahantu hose ratandukanye. Wowe ukunda ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel yanyu yitwa Imboni TV. Nje nitwa Ajabo Marashi. Tugiye gusura amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Hakomeje kuvugwa amakuru menshi cyane atandukanye nyuma y'iturika ry'ibintu bikomeye cyane, bisasu byaturitse mu gihugu cya gisirikare mu gihugu cy'u Bujumbura, mu gihugu cy'u Burundi, mu Bujumbura mu mujyi. Hakomeje kuvugwa amakuru menshi, hari byinshi bikomeje kuvugwa kugeza akanya tuvugana. Abasirikare bagera kuri 120, bamwe bavuga 120, abandi 140 gutyo bamaze gutabwa muri yombi, bakekwa ko ndetse bashinjwa uruhare rwo gufatanya n'abarwanyi ba AFC 23 ndetse na Red Tabara, bagashinjwa kandi uruhare rukomeye cyane rwo kugambanira igihugu ndetse no gushaka kuba bakora kudeta bakavanaho neva. Hari kandi amakuru avuga yuko hari 40 bamaze gutabwa muri yombi, basikire kandi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bashinjwa kugambanira igihugu. Hari kandi amakuru menshi akomeje kuvuga yuko iki gitero ndetse no kuba kino kigo cy'isikare cyaratwitswe hari akaboko ka AFC 23 ngo aribo barashe muri kino kigo cya gisirikare. Impamvu ngo nuko leta y'u Burundi ngo yijanditse mu ntambara y'u Burundi, ndetse kandi ngo intambara ikomeje kubera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuba ngo Burundi bwarabwijanditsemo ngo AFC 23 iri kugerageza kuba yabahana ndetse ikihanangiriza ingabo z'u Burundi zikomeza kwijandika mu ntambara itari y'igihugu cyabo. Ibindi biri kuvuga ngo nuko mu byukuri hari drone yagaragaye mu kirere ikagenda ikagera ku kigo cya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi mu Bujumbura, ikaharasa ndetse akagaragara umwotsi mwinshi. Igitero cyagaragaye ndetse kikamara amasaha hafi 3, umuriro uri kwaka mwinshi cyane ugurumana. Hari ibisigisigi byakomeje kugaragara ahangaha nyuma ya kino gitero, ibyinshi byavuzwe ndetse ngiye kubwira uko bihagaze, kuko Neva nyuma yavuze yuko nubwo ngo ibyo byose byabaye ngo nta gikuba cyacitse, ndetse ko igihugu gifite uburyo buhambaye bwo kwicungira umutekano ndetse no kwirwanaho. Ariko kandi igisirikare cya Burundi cyo kivuga yuko gahunda ikomeje ari yo gushakisha abandi baguye muri ibi bitero n'abapfiriyemo, kuko igisirikare cyo kivuga yuko abamaze gupfira muri bino bitero ari abantu bagera kuri 13 ndetse abantu 57 bo ngo bakaba barakomeretse, harimo abasivile bagera kuri 14, naho abasivile akaba ari 3 ni itangazo ry'igisirikare cy'u Burundi. Ariko kandi aya makuru akaba bivuga yuko ari ibinyoma, ahubwo ko batangajwe ari bakeya. Hari amakuru akomeje kuvuga yuko hapfiremo abantu benshi cyane, ariko kandi haturanye n'igihugu, aturanye n'inkambi ndetse kandi aturanye n'igororo cyangwa se ahantu hafungiye abantu. Muri iregoro hari abantu bapfuye bari muri iregoro, kuko umuriro warakwiye ugera muri iregororero hirya rituranye na kino kigo cya gisirikare cyo muri Busanga cyarashwe ndetse kigatwikwa n'umuriro. Ibisigisigi byakomeje kuvugwa muri aka kanya, ibyo tugiye kurambura muri rusange muri aya makuru yacu, turebe ibyakomeje kuvugwa hirya no hino hatandukanye, kugira ngo turusheho kumenya amakuru yimbitse n'ikintu cyakomeje kuba ahanga mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo dusobanukirwe neza ibyo tutabwiwe, ibyo utumvise ahandi. Kuko hari benshi bavuze ngo ni kudeta iyi ngiyi yageragejwe cyangwa se yanakozwe mu gihugu cy'u Burundi, ariko hakomeza kuba verisiyo nyuma. Rero amakuru yakomeje kugenda atangazwa mu gihugu cy'u Burundi, ibintu byose yo kuba twakubwira muri aka kanya katubiganire. Urwego rwo kwibina abansi bw'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu yuko urwamo rw'amasasu menshi kumvikanye ejo hahise
igenekerezo rya 31 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2026 guhera igihe c'isaha 1 z'ijoro mu gisagara c'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura gwavuye ku muriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare iri mu ikambi yo muri zone Musaga komine ya Mugere. Ivyahononekariye ni ibi bikurikira: abitavye Imana n'abantu bagera ku 13, abakomeretse ni 57, harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3. Amazu n'amamodokari vyononekaye mu makartie amwamwe. Ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratukombera. Naho iryo sanganya ryashitse, urwego rwo kuvuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje abene gihugu bose yuko naho gwatakaje ivyo bikoresho u Burundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nkuko byari bisanzwe biri. Urwego rwo kuvuna abansi bw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya, byongera ryifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye. Urwego rwo kuvuna abansi bw'u Burundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda, bongere bagume barikanuye. Hagize ubona ikigwanisho kitasambutse abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande atavyo vyononye. Murakoze. Rero igitero cyabaye kuwa 31 z'ukwezi kwa 3 Werurwe 2026 masaha y'umugoroba ku isaha y'isa moya z'umugoroba ndetse n'isaha y'isa 2. Igitero cyamaze amasaha agera kuri 3 ari umuriro w'inkongi mwinshi cyane ugana mu gisirikare. Iki ngiki ni ikigo cya gisirikare gisanzwe gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi mu Bujumbura kuko gifite ibyiciro bira kuri 3 by'ingenzi. Ni ikigo cya gisirikare kizwiho kuba gisanzwe kibika intwaro za gisirikare zikomeye, kibikwamo amagrenade, gifitemo ibitwaro bya muzinduko ku rugamba. Ni ikigo cya gisirikare kandi gisanzwe gifite ubundi buryo gikoreshwa mu gisirikare kuko no hantu hari station imodoka zinywesherezamo esase zifashishwa ku rugamba. Ikindi hano hari amazi iminsi mike yahagejejwe intwaro nshyashya zari zimaze guturuka mu gihugu cya Tanzania n'ikindi gihugu gitandukanye kitatangazwa amazina cyo ku mugane w'Uburayi. Izo ntwaro zari zimaze kugera muri kino kigo cya gisirikare zari zije kwifashishwa n'ingabo z'u Burundi kugira ngo zizafashishwe kurwanya AFC M23 ndetse no kurwanya umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi Red Tabara. Izi ntwaro zari zamaze iminsi mike cyane, gusa iminsi ntabwo yatangajwe neza ngo ningaye, ariko ni iminsi mike cyane zari zamaze kwamara. Intwaro z'amoko menshi atandukanye zari zije gufasha igisirikare cy'u Burundi kurwanya Red Tabara ndetse na AFC M23 ndetse zikajyanwa no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zifashe muri rwa rugamba ingabo z'u Burundi zikomeje kurwana n'abarwanyi batandukanye. Hari amakuru avuga yuko rero abarwanyi bo muri AFC M23 ngo bakimenya aya makuru yuko bakomeje gukorerwa inama za buri munsi ndetse yuko ngo bakomeje akwigwaho cyane cyane igisirikare cy'u Burundi, bakimenya ko haje izo ntwaro zivuye muri Tanzania ndetse no mu gihugu cyo mahanga kure i Burayi, ngo bateguye igitero kigaragara. Abantu hari umuntu umwe utashatse kuvuga amazina watangajwe ngo yicaye mu kabari kamwe mu gihugu cy'u Burundi, ngo abona drone iraje mu kirere, barayibona mu mugoroba mu minota mike cyane, ngo igenda hejuru y'ikigo cya gisirikare barakibona. Noneho masaha make yakurikiyeho ngo cyahise giturika, ngo barabibona iturize. Aho muntu yavuze ko icyo ngicyo ngo ni igitero cyagabwe na drone yo muri AFC M23 irasha kuri iri huriro
irashe kuri kino gisirikare ngo bitewe nuko bari bamaze kumenya amakuru neza yuko hari imigambi mibisha yo kuzaza kubarasa kugira ngo banitararize cyangwa se bace intege izo ntwaro za gisirikare, batwike izo grenade, batwike ibyo bisasu birimo aho ngaho kugira ngo ntibazaraswe ukundi. Gusa ariko ntabwo ibi byiza neza kubera ko AFC M23 ntabwo igize itangaza niba yagabye kino gitero, ntabwo yabitangaje. Leta y'u Burundi yo ivuga ko ari inkongi y'umuriro yabaye muri kino kigo cya gisirikare, ngo ni umuriro wabayemo. Impamvu ingingo nayo y'umuriro itariyo cyangwa se itumvikana neza nuko ahantu habikwa ibikoresho bya gisirikare ngo ntabwo hakunze kubikwamo, hakunze kuba hari umuriro w'amashanyarazi. Ikindi kivugwa hano, umwe mu bakoloneli mu basirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi utashatse kwitangaza amazina, uyu musirikare ukomeye wo ku rwego rwa koloneli amaze yari muri kiruhuko cy'izabukuru, yatangaje ko kino kigo cya gisirikare bivugwa ko kirimo inkongi y'umuriro. Kino kigo ngo nta muriro w'amashanyarazi usanzwe urimo. Yari kuvuga ko kuba harabaye inkongi y'umuriro ngo ari ukubeshya, ahubwo ngo bashakira ahandi, kuko ngo kino kigo ubwo aherukamo mu gisirikare cy'u Burundi atarajya mu kigo cy'izabukuru retirement, ngo yasize kino kigo cya gisirikare nta muriro w'amashanyarazi urimo. Bityo rero ngo harashwe, nubwo harashwe ataramenyekana ngo ninde, ariko ngo nta muriro urimo. Ikindi nuko abahanga n'abasirikare bavuga ko ahantu habikwa intwaro za gisirikare, hakabikwa amayesase, hakabikwa amagrenade n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare, imbunda n'ibindi, ngo ntabwo hajyamo umuriro w'amashanyarazi, ntibibaho. Ibyo ni ibintu abasirikare bashimangira, ndetse bikanashimangira n'uyu mukoloneli ukomeye mu gihugu cy'u Burundi akavuga ko igisirikare ahantu habikwa ibikoresho byacyo by'urugamba hajyamo umuriro w'amashanyarazi. Bityo rero ngo nta nkongi yabayemo, ahubwo hararashwe. Bikanashimangirwa n'uyu muntu utatangajwe amazina ye, utashatse kwivuga, ashimangira ko yabonye drone igenda mu kirere ikagwa mu kigo cya gisirikare mu masaha make, ndetse n'iminota mike cyane bagahita babona inkongi y'umuriro. Iyo nkongi icyo batwibukiranye ko leta ndetse n'igisirikare cy'u Burundi cyaravuze ngo abantu bakwiye kuba bahagarika ingendo zitari ngombwa, bakwiye kuguma mu rugo kugira ngo hatohozwa amakuru y'indani ashimangira icyaba cyateye kino gitero. Abenshi bese bagira impungenge bati habaye iki mu Burundi. Ikindi cyabaye muri akanya turi kuvugana, hari imiryango myinshi yatandukanye n'abantu babo, cyane cyane abana. Igitero cyawe mu masaha y'umugoroba ku buryo hari abana benshi abari batarabona n'ababyeyi babo. Ababyeyi bagiye mu kazi ntibaratahuka, noneho mu gihe cy'igitero gitero cyari kiri kuba cyabaye hari abana batarahura n'ababyeyi babo, ababyeyi bakiri mu kazi. Hari itangazo ryagiye hanze ry'umuyobozi umwe mu gihugu cy'u Burundi avuga ngo ababyeyi bose baboranye n'abana abamenyesha ahantu bagomba kubasanga kuri paruwase bagomba kujya bakahuye. Yaravuze ngo igitero cyabaye kwa 31 Werurwe 2026 ababyeyi bakaburamo abana babo. Hari paruwasi imwe yatangaje yuko bagomba kuhahurira abafite abana bakabajyanayo, ababuza abana nabo bakabasangayo kugira ngo imiryango ihure n'iyayo mu buryo bwagiye bugaragara. Hari umubyeyi kandi wagaragaye avuga ko arangisha umwana we yabuze. Nyuma none handi umubyeyi wagaragaye avuga ko afite umwana w'uruhinja akikiye atazi ngo nuwande yatoraguye. Ni kwa ko n'umubyeyi w'umunyemu atoragura umwana akamukikira ariko atazi ngo nuwande kugira ngo uwo mwana ubuzima bwe bujye butajya mu kaga, bube buri safe. Rero ibyo ni byakozwe kugaragara by'ibisigisigi byo muri iyi ntambara. Nyuma rero ibyo byakomeje gutangazwa n'ibiki byamaze kuvuga yuko abantu bamaze kuba muri iyi ntambara, nk'uko umuvugizi wa gisirikare cy'u Burundi Brigadier General Baratuza Gaspari yavuze ko hamaze gupfa abantu bagera kuri 13. Ikindi ngo hamaze gukomereka abantu bagera kuri 57. Yavuze ko hari ibintu byangiritse cyane, imodoka, imihanda, amazu arasenyuka n'ibindi byinshi birakongoka kandi birashya. Ariko aya makuru uyu muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yatangaje, Major General Baratuza, aya makuru abenshi bayahakanye. Baravuga ngo iyi ni imvugo ya politike igamije kwerekana yuko nta cyacitse, ni imvugo igamije kwerekana yuko abantu badakwiye gukuka umutima ngo hahamuke, ahubwo ngo hapfuye abantu agera ku 100 ndetse bataratangazwa neza. Aya makuru agahuzwa n'undi muntu umwe mu bantu bafite umugororwa wari ufungiye mu igororero ry'ahari ahantu hafi baturanye,
na kino kigo cya gisirikare nacyo cyagezwemo inkongi y'umuriro wavuye muri kigo cya gisirikare, avuga yuko hari umuntu wabo wari umaze igihe cy'ukwezi kumwe afungiye muri iri gororero, muri iyi gereza. Uyu muntu yari amaze ukwezi kumwe afungiye muri iyi gereza arapfa. Uyu muntu yavuze ko hari abandi benshi ngo bapfuye muri iyi gereza ariko batatangajwe mu buryo butamenyekanye. Kuki batatangajwe? Hari abandi benshi kandi ngo bakomeretse bari imfungwa cyangwa se bari abagororwa bari muri iyi gereza, umubare wabo ngo ni mwinshi urenza 57 bamenyekanye ko bakomerekeyemo. Mu yandi magambo bari kuvuga yuko rero ibintu byamenyekanye cyangwa se byabereyemo ari bikeya ku bintu byatangajwe, bityo akavuga ngo bari kutubeshya, amakuru bari kuduha ntaho ahuriye n'ibintu byabaye. Rero bakavuga bati niba rukoroshya izi mvugo za politiki kugira ngo abantu badakuka umutima babireke. Iyo mvugo yo koroshya ibyabaye inahuzwa nuko igitero kimara kuba abenshi bese bavuga ngo inkongi, abandi ngo igitero, abandi ngo kudeta, bagerageza kugira imvugo zidahura. Icyo gihe abantu babwiwe yuko nta muntu ugomba gusohoka mu nzu. Abantu babwiwe kandi yuko bakwiye kuba batakumvira amakuru atari official. Icyo gihe kandi ibintu byakomeje kuba byinshi cyane, bati ni kudeta. Niyo mpamvu kugeza ubu turi kuvugana hari amakuru amwe ari kuvuga yuko abasirikare bakomeye muri leta bata mu gihugu cy'u Burundi bagera kuri 40 bamaze gutabwa muri yombi bashinjwa uruhare rukomeye cyane rwo gufatanya na AFC M23, gufatanya na Red Tabara ndetse no kugambanira igihugu. Ikindi hari andi makuru avuga yuko ari abasirikare bagera kuri 149 bamaze gutabwa muri yombi, harimo n'abasirikare bakomeye. Hari andi makuru avuga yuko ari abasirikare bagera kuri 120 bamaze gutabwa muri yombi. Bivuze ngo suruse ziratandukanye, gusa nta tangazo na muri officiel rigaragaza yuko ko abo bantu batawe muri yombi. Na makuru agenda avuga gutyo, bakabihuza nuko General Bunyoni wakoze kudeta mu minsi ishize igapfuba mu myaka itambutse yarekuwe ahangaha akirekurwa. Mbere yuko arekurwa, General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye, yari yavuze ko Bunyoni azafungurwa Neva ngo atakiri ku butegetsi, ariko se bundi mu buryo butunguranye yaramurekuye arafungurwa. Abenshi bakabihuza nuko umuyobozi politiki ukomeye Bunyoni kuba yarafunguwe ngo byaba hari amakuru ahari yuko abantu batavuga n'ubutegetsi mu Burundi bari gutegura kudeta, kuko hari amakuru yavuze mu minsi ishize yuko abanyaburundi ubwabo abaturage b'igihugu cy'u Burundi ngo bifuza impinduka mu gihugu, ndetse banashaka yuko ubutegetsi buhinduka, perezida wabo agahinduka akajvaho. Niyo mpamvu benshi bavuze bati kuba Neva yarafunguwe, kuba Bunyoni yarafunguwe, birashoboka ko hari amakuru menshi ndetse n'ibimenyetso bigaragara by'uko hari ikigaragara nk'ari kudeta. Abantu mu gihugu bakomeye batamenyekanye neza, bigahuzwa nuko abasirikare benshi batawe muri yombi bari gukora kudeta, bari kugambanira igihugu, ndetse bakavuga ngo birashoboka yuko bari gukorana n'inzego zitandukanye bari mu gihugu imbere ndetse n'abari hanze y'igihugu, bagafatanya na Red Tabara kugira ngo bagambanire igihugu cyacu. Ni amakuru akomeje kugaragara hirya no hino, gusa nta tangazo riri officiel haba AFC M23 riravuga ko ryagabye igitero, ntabwo ririgera ribihamya. Red Tabara ntabwo iragerageza kubihamya. Uburundi ntabwo buragerageza kuvuga ko hari icyo bubiziho, cyangwa se amakuru yandi ajya hanze nayo. Ikintu cyagiye hanze mu Burundi kiri officiel ni tweet ya Neva avuga ko yihanganisha imiryango y'abahuza babo muri iki gitero, ndetse anakomeza abantu bakomerekeyemo abihanganisha, ashimangira ko igihugu cy'u Burundi kigifite ubwirinzi ndetse no kwirwanaho ko nta kikuba cyacitse. Akandi kari officiel kagiye hanze ni amagambo ya Brigadier General Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, wavuze yuko yavuze abantu bapfuye bakomeretse, anavuga ibyangiritse, avuga biki. Ni video y'iminota 3 n'amasegonda make yagiye hanze, yanaciye kuri televiziyo imwe mu Burundi n'amaradiyo, nta no mu Rwanda ikomeje gucicikana ivuga kuri ibi ngibi, ndetse natwe turi kugenda tuyifashisha kugira ngo dusobanure neza uko ibintu bimeze. Gusa nta ruhande officiel ruragaragaza itangazo officiel. Itangazo officiel ni ibyo birimo byabaye bike cyane bidatangazwa. Gusa igisirikare kivuga ko iperereza rigikomeje kugira ngo menyekane ibyangirikiyemo, abapfiriyemo, niba barenga abangabo twavuze 13, niba inkomere zirenga 57, abasirikare batatu n'abasivile 54, byinshi biracyatohozwa. Ariko abandi bari ku ruhande bakavuga ko amakuru leta itangaza ari make. Ibyo niko bimeze.
gusa ukundi kuri kugenda kuza hanze nabwo turagenda tugushaka kugira ngo twagezeho uko amakuru ari kuvuga ni menshi cyane kuri bino bitero kuko ari benshi no gutangaza amakuru atari impamo cyangwa se atizewe. Gusa igihari cyo ni iki ngiki nuko bino bitero ngo bigamijwe ku buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abari gushinja AFC M23 nta gihamya gihari, gusa undi muntu wagiye uvugwa mu yandi makuru ataramenyekanye neza nayo atari official yuko hari umusirikare umwe ngo mu batangajwe wavuze ko ngo kino gitero kibaye ngo nagatonyanga mu nyanja, ngo niyo ari AFC M23 yagabye iki gitero yohereje drone mu gihugu cy'u Burundi ikajya kurasa kuri kino gihugu cy'isirikare, ngo nagatonyanga mu nyanja. Mu yandi magambo ngo ntago barabona umuntu umwe utaratangajwe amazina. Navuze ngo ntago ari officiel, mu nyumve neza, ntago ari officiel, ntago ari official, nta tangazo risinye, ariko uyu muntu aravuze ngo iki gitero mubonye ngo nagatonyanga mu nyanja, ngo nta kintu barabona. Bitise mu minsi ya vuba bitinginde cyangwa bitebuke ngo hazaba igitero no kimbatura mugabo, ngo Burundi busobanura ukuntu bwijanditse mu ntambara ya Kongo, ngo bukajya kurasa AFC M23 kandi atari abanyagihugu, ngo bazaryora, bazasobanura impamvu bakomeje kwijandika mu ntambara. Bivuze ngo niba koko ari irihuro rya AFC M23 ryagabye kino gitero, ngo hazaba n'ibindi bitero birenze iki ngiki, gusa ntabwo bizwi niba ariyo. Ni amakuru kugenda hwihuswa no hanze atangazwa comment ibintu bitari officiel neza, gusa ikizatangaza cyo officiel itangazo risinyeho cyangwa se ndetse wazaho bigaragaza, twebwe tuzabikubwira kuri iyi channel yacu kuko niyo mpamvu turi hano tubamenyesha amakuru yimvo kandi yimbitse atangaza ukuri guhari. Ariko kandi abantu bari kwibaza kubera iki kino gitero cyabaye mu kigo cya gisirikare. Iyo nkongi niba ariyo koko nkuko leta bivuga y'u Burundi, kuki yabaye mu kigo cya gisirikare? Ni gute inkongi y'umuriro yaba mu kigo kitarimo umuriro w'amashanyarazi? Iyo nkongi yateye niki? Ni izuba. Iyo nkongi y'umuriro w'amashanyarazi ni umuyaga, kuko ntabwo bisobanutse, kuko leta yaravuze ngo ni inkongi yatewe n'ihoro ry'umuyaga, ngo ndetse ngo ni inkuba, n'ibintu bidasobanutse kabisa. Rero niba abantu n'impamvu benshi bavuze ngo hano hantu harashwe, gusa warashwe we ntaramenyekana, niba ari hanze mu gihugu cyangwa ari imbere ntaramenyekana. Abenshi bakavuga byinshi bitandukanye. Rero gusa ikintu gihari hano hantu harashwe, kuko ntabwo haba inkongi hatarigeze haba ibingibi. Impamvu bavuga yuko none ariho habayemo igitero bakarihuza nuko ari bari abantu bo ku ruhande, ngo nuko leta y'u Burundi yakoze ayo makosa ndetse n'igisirikare kikaba kiri gukora andi makosa ku ruhande kijandika mu ntambara itari igihugu cyayo mu bundi buryo bugaragara. Opinion ziri ahantu hanze ziratandukanye, ibitekerezo by'abantu biratandukanye, bavuga bitandukanye, gusa igihari nuko ibyo batangaje nibyo never icyavuga nicyo. Burundi yisikere cyabo icyo bavuga nicyo ngicyo. Hanyuma reka shimire mwebwe mwese mwanya nanjye muri aya makuru agezweho, andi akurikira nayo turabakurikirana tuyabagezeho uko yakabaye yose. Jye nitwa Jabo Marshi, mwakoze kwa nanjye Imana bindi bwacu barakomeza. Jabless.